السلام عليكم أصحاب مالك استوديو كجوتي وصاحبكين جناناني رمضان كريم. اوكي maanta maxaan yahay DJ oo isticmaalay wixii lagu ogaa DJ nimada wax ka duwan war maxay naqad doonaa waa isweydiiyada maxay naqad doonaa anaan yahay don't worry take your time. Okay muxuu haya soor ko chapati labo ndizi موس سدح افوكادو لا اله الا الله محاكري بال يرو مرشوك محاواي سوسيج نكا انا بعادي ما هر وصع صاحب سالوت نو وضع Guys, I know you love him all this. Thank you so much guys. Yeah, kuna watu wengi sana ambao wanapenda ugali, chapati, kila kitu ambao uko naye hapo. Tunajua. What you say? Thank you so much. Anasema anapenda. Yeye nataka useme. We do this. Are you ready for this? Are you ready kuwagawia chapati, ugali na ndizi semeni? Yeah. Okay, let's do this in 3 2 1 Salute محاوطة the flag of Ethiopia مقاصة وقشت عرب توبيانك يا salute صاحب إنه بعاد متين هروس صاحب. Nawapenda nyinyi ukiniekea subscribe, sipendi mtu mwingine, nyinyi tunawapenda. Twende. Pull up the DJ. Oh sorry. Kumeni DJ wenu sana. But now najua napenda muziki yangu sana, manze najua na appreciate talent yangu sana, manze najua na like tu sana. My name is DJ Sambusa kwa wale ambao wamefollow. But for now we are going to launch the biggest thing. The biggest thing. Are you ready for this? Let's do this in 3 2 1. Yeah. صاحبك مع لو صوتوري بوكس او صوري بلا ارق راح كجري غدا. Hold up. Thank you so much for your love. Thank you so much. Techno, come on 15. Wapi Nuri ya Techno kama 15? Thank you so much. box sorba umaleyn ma ah way ka duwan taarint. I think maxaa umaleeyaa tolofa hata tuangalie vizuri. Okay, brand new phone. Okay, salute. But now lazima party iendelee. Let's do this. Lazima iendelee. Let's go. Lazima party iendelee. Twende. Okay asxaabta hadda hadda ku heysatid